پشتی باجار موصل هاتیه آزاد کرن نوکه گلک کشان سری خواه هل دایه وکو هبونا زبلو گلیشی لجهنگشتی بر رژکا برجاف لورا بویا جه نیگرانیا هاولاتیان و وی چنده ده اخنستوی حکمت دا و دبیجن اوتومبیل انگلیشی گلکتیه من جبر وی چنده کارمندین پاقشکرنا جادان نشین به ارک خواه رابن روزانه اتومبیل سی جاره گلیشی هلدگرد لی بدیف دا خلق جاره کدی گلیشی کمت کنه و انکو ام حولاتی نهاری کارن دگل شاروانی اجس پیدی حتا ایواری الویدی ما امالیکاری جی حکومتی دخوازن اتومبیل کیمن روزانه اتومبیلک بتنیتی و او نبسی بازارکه و سابقه ربالغه اف بازاره ویا بازارکه سرکی عبد ستار خضر سروک شاردری موصل وصابو دنگ امریکا دیارت کرد که حکمت بغداد بودجه بو پاقشکرنا باجار موصل نترخان کریه و او پیدوی زیدتر جه 305 میلیون دلارانه جبو کرینا اوتومبیلین گلیشی يعني آليات ما موجودة اوتومبیل نینن اوین تایبەتمەند بۆ هەلگرتنا گلێشی و پارەت کێمش بۆ کرێکردنا ئۆتۆمبیلان لە دەستپێکە ئازادکردنا ئەڤی باژاری لوی دەمی gelek پاقشتر بۆ ژنها ji ber ku niha kiriya ئۆتۆمبیلان li parêzgehê dihête gîrûkirin her wisa hawlatî neyêharî kar e wasa têgihiştek ku azadî wê çendê daye eger gilêşî bavê jî tinê ji bo kirîna trombêlên gilêşî ku Daişê piraniya wan dizî bûn pêdiviya me bi 305 milyon dolaran heye. Li serdemê çekdarên Daeş zorbey otombêlên gilêşî ji bo xwekujan hatine bikarînan lewra nûke valatiyeka mezin diketiye evî biyavî da li bajarê Mosilê û boya sedema wê çendê gilêş bi rêjeka berçav bihête dîtin. Kawa Amerdengê Emerîka Mosil